Hello. Nodam thamo. Simple English mizo YouTube channel tangle. Facebook page tanglo lom vek chu voina po hian ni tina kan man tang kai thetur sap tong thatak tak chu kan sir haule dona he video lo en chuak ni chuanin heng thumal man dan te hi ilo hre thiam ma ti chuanin ol sam takin ilo mang thiam to don ni van lok don em lo tan khalang login kan tan main he ka YouTube channel Simple English mizo YouTube channel hi ila subscribe ri lo ni chuan khoi takin milo subscribe sakla ti chuanin mamo tur anga ishet ithien ten hena po minlo share sak ve tur chen ka som tak se cheni kalome ole lo tan tak takang apakhana tan he thumal pahni man dan hi thiam takin lo sir tumang either either ti chuanin or hai hi kan mang kop thin ani om je chu akhoi zo nge emo pakhat zok emo ti te point mizoin soila kan soi sol tamin karing lo ni ti chuanin he either hi pahni du thlan tur lo omta pakhat zok thlang tura du kan thlanna te ti chuanin pakhat zok ka tiang pakhat zok ka ayang tia kan soina tura te hianin he thumal hi kan mang thai ani example hi lo entaila ti chuanin example kan enzo mi chuan ilo hre thiam nge yang either hlua or muana can come either hlua or muana can come om zia chu muana emo ti chuanin hlua emo an local thai tina ani an zinga pakha zok kha a local thai ti ani an pahnin an local thai lo ti chuanin va ma po hianin either thumal hi kan mang thai ani you can either sleep or sit you can either sleep or sit om zia chu imuthaya ti chun ithu thai bok ma se apanin iti thai lawa pakhat zok ithlang thai tina ani ti chuanin sangi text either mango or book sangi text either mango or book om je chu sangin lekhabu emo ti chuanin thai hai emo kha ala tina ani apani zinga pakhat chauka ala tina ani ti chuan either he or I will come either he or I will come om je chu ama emo keima emo kan zinga pakhat khat kha inne na alo kal don tina ani ti chuanin I will be either happy or sad I will be either happy or sad om je chu ka hlim don ani lo point kalungai don tina ani chu pakhat zok kha ama ne na khanin a thleng don tina ani chu ti chuanin ol sam takle fia fel fai takhianin zo na chana hianin kan mang thai ani abik takin midang hianin zo na emo thil milo offer ta se chumya chuanin thlan tur hi pahni lo om ta se apahni zinga pakhat zok kha ilak tur emo I ai tura emo inai tura emo poi itilo ni chuanin either thumal mang hian ol sam le fia fel fai takhianin I chang thai ani entirnam would you like to eat dinner now or later would you like to eat dinner now or later om je chu zanria tuna ai nge nakina ai idu tina ani ka soinon liang zanria ai tuna nge nakina ai idu tina ani kha du thlan tur pani om tro tuna le nakina ti chuanin tuna ai po poi ti lo ti chuan nakina ai po poi iti lo chuan hetiang hian I chang thai ni either is fine either is fine om je chu apoilo tuna po ai apoilo wa nakina ai po poi ka ti chuang lo ti na ani ti chuanin will I owe you or give you right now will I owe you or give you right now om je chu tuna ka pe don chenge kalabari don che ti na ani poisa ema po ni thai tro thil pakhat khat po kha ani thai ni ti chuanin tuna pek che po kha poi ti lo ti chuanin batri che po kha poi iti lo ni chuanin hetiang hianin isoi thai ni hetiang hian I chang thai ni either it doesn't matter either it doesn't matter om je chu tuna min pek po poi ka ti lo ti chuanin min batri po poi ka ti lo apoi lo nia ti na ani ti chuanin do you like pretty girl or smart girl do you like pretty girl or smart girl om je chu mai che mel tha nge mai che smart tak fing fel tak idu tina ani
mi pa de chuan mel tha de chu kan du vek tro mai chia poi ni ve tho kha tro mel tha de chu ke mau mel tha in du ve tho kha tro hiam thu ve mai ni kha ole mai che mel tha poi duat i chuan smart guard po kha i du ve ta ti som pakha chau khai lo thlang don ta ni i ru kha alo buai ta i lu te in hiat ve lai chal te tro in ngai to ve khoi me nge o thangila thazo kong di khelo ngai to ta ti chuan in thlang tur ber poi shelawa pakha zo ni mai tia sap tonga i chang du ni chuan he tiang hian i soi thei ni I like either om chia chu apani zinga pakhat khat po kha poi ka tilo ti na ani ti chuan in he thumal tho either hi mizo tonga kan soi thin po emo bok ti soina po hian kan mang thai ani he tiang hian you are good at singing you are not ugly either you are good at singing you are not ugly either a om chia chu isai thiam hle maya ti chuan in email po a chelo bok ti na ani kan thiam pa hian soi thin nom zai thiam re den mail cha thi na tia alo dik deu aniang karing zai thiam ko she te poi mail than wang khop mai tro ma se mail tha po an om na chungin ole om je chu i zai thiam le mai yo thale mai te po kan tiang chu ti chuan in you are not ugly either ti chu email po a chelo bok ti na ani chu azai thiama a mail po a chelo bok ti chuan in this shirt is very beautiful it is not expensive either this shirt is very beautiful it is not expensive either a om je chu he kor hi amol lutuk aman po a tolo bok ti na ani chu a om lia ti na ani chu subscribe my YouTube channel you don't lose anything either subscribe my YouTube channel you don't lose anything either om je chu he ka YouTube channel him lo subscribe sakro ti chuanin nangma khan engma lose tu le chana tur kha om lo ti na ani tro hrethiam em o hetiang sentence a either kan mangna hian either hi sentence top bera hianin kan da thin tur ani ti chuanin either omna lam sentence hi negative sentence kan mang tur ni ma se asoitum ero chu positive ani thin ani kan hrethiam em o ole neither thumal hi lozir le don taila neither hi nor nor nen hianin kan mang kop thin ani neither nor omjia chu mizo chun he tiang hian kan soi theng chu pahni zinga engma ani lo emo ka du lo ti de pon ka ei lo ka ti lo ti de pon kan soi theng chu he tiang hian sentence a kan mang thai ni neither you nor sangpui looks at me neither you nor sangpui looks at me om jia chu nangma emo ti chuanin sangpui emo po khanin min en lo ti na ani in pani khanin min en lo ve ti na ni tro ti chuanin you neither drink nor eat you neither drink nor eat hay chu doctor saitur ni om ta khani ale om je chu ai poilai thelawa in poilai in thailo ni tina ani doctor ten an soi thin mai thai ni tro kan dam lo chang hianin min zai te ni chuanin a then chu tuiten in tir ri lawa ti chuanin thil po an ai tir ri wak ngai lo ani ti chuanin tluangi is neither fat nor ugly tluangi is neither fat nor ugly om je chu tluangi hi a thau lova ti chuanin a mel po a chelo tina ani om je chu chu a thau lova a mel po a chelo bok tina ni a chera a mel tha tina pon mai thai ni tro neither this cat nor that cat is black neither this cat nor that cat is black a om je chu lai zo te po dum lova ti chuanin solai zo te po adum lo ti na ani neither le nor hi sentence a kan mang ani chuanin a om je chu lo ani lo ve ti na kha a kok thin ani ti chuanin either om je chu pahni zinga pakhat kha ani ti na ani
ole chu a all sam tro ole heng thu mal te hi tuna chuan lo hre thiam war ton ka ring ni ma se igil ruwa zonom thei chu engtinia ka manang engtinia sentence ka da ang ti ani mai thei ni ma se lo lung phang du so tuna hian ka hril fia le don che ni ole ni cheng soin tang khanin either or hi chu a om zia chu enge ti chuanin pahnih zinga pakhat kan thlan du emo kan ei du emo kan thil ti du soina ani either or hi kan thil ti du pahnih kha khami thumal pakhat zok ma khanin either kan da ti chuanin an inkar khan or kan da don ni ti chuanin kan thiam ani mai tro all tuk irin ai all day ni example all sam lu tuk tak mai lo chop chong o he tiang hianin you eat either mango or apple you eat either mango or apple a om zia chu mango emo thai hai emo apple emo kha i ai ti na ani chu pahni ai tur khalo omta apakhat zo ma khan either kan da ti chuanin an inkar khan or kan da ni tro avan all chutiang bokin neither nor po chutiang thau chu ani achan an anglo ti mai lo chu engma danglam na om lo ani neither nor po tiang hianin ham mang tai la chin sentence thau kha lo mang le tai la you eat neither mango nor apple you eat neither mango nor apple a om zia chu apple emo mango thai hai emo po kha i ai lo ti na ani chu a all sam tuk tro ai tur pani oma ama khanin neither ida ti chuanin an inkar nor ida a zau ani mai irin ai all sam dai tro ani kha zef su irin ai all sam kha ti chuan kan hria tur chu heng thumal either or neither nor kan manna hianin verb kan thlan don chuanin singular verb mizo chuanin verb atlem kan tiang chu kha tiang kha kan mang thin tur ani ole tuna chuanin du thlan tur pahnih kan nei ta apahnin ka du tiang chia kan soi don ani chuan he thumal nen hianin kan soin kan mang thei ani oth bot a om zia chu pahnih in ti na emo apahnih in ti na ani he tiang hian sentence kan mang thei ni both Moya and Kima like you both Moya and Kima like you om zia chu Kima le Moyan andu che ti na ni an boi thak om tro hold these books with your both hands om zia chu hele khabu hi ikun hin kengro ti na ni chu thil pahnih soina ani chu biothia chibot ti chuanin min du thang turin zonan lo zo cheni chuan he tiang hianin apahnin ka du ti isoinan khan I mang the ni which one will you take om zia chu khoi mi ngei lak don ti na ani I want to take both om zia chu pahnih chau khaloma apahnin kala don ti na ani mai ni tro true ti khan both kha kan mang thai ani chu ti chuanin both are fast an pahnih in an rang emo an tuan rang ti na ani ti chuanin he both thumal po hi and nen hianin sentence a I mang kop thai ani you cannot serve both money and God you cannot serve both money and God a om zia chu pathian le sumrong I bol kop thai lo ti na ani both bot he thumal both bot hi kan mang don chuanin verb hi plural verb kan tiang chu ani nge turani he video hi top thenga minen sakwan kalom taksetani he YouTube channel tang hian nitin sap tong zirna video kalo upload thindona chu wangin ilo chang ve thindona nia ti chuan sap tong in zir mek tele sap tong in zir du te I hriat ten omni chuanin khongai takin he ka YouTube channel a video te hi lo hril thevela ti chuanin motor angai hret I then te hena po ilo share ve thindonia naktuk video kan hmule donia bye bye kalome